Ko kiror ka papa, kalo koku kale moyola gayon, di kotene penen. Lua Kristo lu minan, kesi alam sibobolo ka suban, lu ijai ko ni arerengu na agio na parti na anaka lolo, kachut kai pupa kiroto ke. Ido da ikoto ai pika kinto mana kanini ke a parti na ana uta agion. Na ikoto ai jai kin nges, tetere ngesi tigogongo ne otomana kiroto ke. A kirot na erai na itigogongi ai yoni wok. Ido da raibo ba kirot na ijai kini to ni aicha ko to mana ijar wok aicha ni na ijai kinto na jenun ngunwe joka knwe kotoron loka suban kanu eroko koda nwe busa kinit oni aisach so lolo ilosi apupu na kirot ke na elo munit ko to mano vanjili loka Mateo kojai loka Apollo nekus Ashomyo nakanuki telelete kwapi wadikator Matayo loagayon. Ishomyo ni Matayo sola ikanyape kokorolo ikanyetare kitonilo itomonta kan. Ido nakilipiata siri nyogo ete akirotai kwape ka imo. Naharayo mitosebe irario kanuka akiro kechenui pu. Aso siri kitu pakintos kwa kangul. Na arai ejeni papakus nui pudasi yesi. Eringa kilipa. Aso kilipenenete yesi kotemasi ebe. Papakosi loija itoma kuj. Ekoni kiror koyongi tete. Hakoni jakanut kobu. Nui koto kisomaika kwa pin. Kwape isomaere kotoma kuj. Koina kinai so lolo. Iko sinyamat luka lolo. Kishonyesho akosiro kusho. Kwape kishonyesho da lu ediakanerete neijaiso. Siriki yangaso tomana chodunio. Konye koyu naiso kanijai loka ronon. Na arai ishonyete yesi luchie akechebu chanareta. Papa kusida loko toma kuj kishonye yes. Konye arai mamiyesi soniete luchie akechebu chanareta. Papa kusda mam kisionye yes akus buchanareta. Lua Kristo luminan. Evangeli loka Apollo ni Yesu Kristo nyesilo. Kiturtetejo Kristo. So lua Kristo luminan. Ikota esi alamikin loka subana parti na anaka lolo. Akanye unio la palo uniet. Na jeni do boboni daibe erai apariti na ka ngor apariti na ka luka toto kota siala making case kanuka anya rit na ke nyariti loka suban case kwape kangara kinto nges to mana yaun ai jara to mana kwop na itungana ni chie ke polo be erai do na parit na ibusa kintoro na ai lip kanuka toto kere kanuka ngoro kere tetere loka subani tegege itogogon kes koto mano pelumon lo ara utangor ijenon be kesi duchi tortos ai ningo shanu gela itortos to mano chan so erai na pakino na isiala mikin loka suban kanuka ijara na ka ngini bero ngini do pet kaoni yene jai ejari erai kanona arai abu tota dope abu abera dope ko cham ai toror munges to mana ijarna so eturo to loka suban kanuka munonu tuke ne ja sangoro kere eturo to loka suban kanuka ipelwe ikiluito do likintos kesi ara eda irwani po itortos to mano kada lo ipol era do na pakina isialam kinon loka suban konye lipete ngesi da bobo ai sirereng angoro kere aparti na lolo ido aparasha kere nuka ijara kech so kwana ipupo na kirot na kelo monito vanjili loka Matayo so la ikanyape enerasi Yesu kedi kesi shak le bala kesibe ili pete mami nyogo eta kiro na hara ejeni loka subanu eja so taunokus eriko esi epukoro akituki eskusida etomano ngareni kech ake polo udo ebe egeunti esa isishana kinina kedaisi niko kinike yake abonebe ejeni loka suban ni pudati yesi konye mamerai bobo atemarebe Apollo do kebe eliling atadona eliling ngare mamloka nare ejeni loka suban ni jai tomano otawono woko
Kwe bala Yesu elo singaren be ilipenenete ikonenenete neta. Be igeunete saili poti mas be papa kosi lo ejaito makuj. Erai papa loka suban. Lo simoror kitoni kere kwa pe idue ke. Oni kere erai luo kale do pe kere ala suban. Ake polo udane be temaroni kere ikeunoni poroto ya bakase be papa kosi. Iwutona limorebe irayoni nachan. Kai nachan. Ake polo ibe busa kentidoni mambo bara ondu ingaranara. Konyara situnga lui morki kina kwa pe due luka papa ediopet. Ido dabo benyarti nyeso na itur ekiror loka suban. Nahara utomana ilipikana ijaikiti Yesu Kristo ne pone loi busakin toro ni lipenene ida duch. Erai berona geo na itijenube erai loka subanteni papa wok. Ide erai na ijaikinte ke kirorai buses. Naharai ibusakin ititeni abeit eke kiror kojasi kai buses. Ilipibo Kristo yatengisi ilipibo ojauna kabakanut kene wok. Akabakanut na ka loka suban. Era akabakanut na kai puch. Era akabakanut na amin. Ido era akabakanut na emor kikinti tunga kere. Ake polo ne balaronda be ojaunteni akabakanut na ka loka suban ne wok. Ilipidon bo jauna menake ojauna ipuchuke ne jayoni. Ido do ilo sibo ba ilipina ingaren. Ingisti bobon be nui koto loka suban. Iswamae te akwapin. Yesi busa kintoni da esoma enenete duj. Kwape isoma ere kotomana akuj. Ake polo ube. Eraido na aimo pud loka suban. Ne ajare nga subiti bala mama kiron wa ijara ka echaite. Erai nga ngita ka kwan bonebe. Erai loka suban kwana. Ti kwan inyoni busa kinti ngesi. Ilela kintiti ngesi okoto nga swam koto mana apaki kana. So ne jeno non be erai lo pud loka suban. Inyiko kini do na itodoli kini nyes. Araida ipuda noya ne ijayoni agogongu na epol keda yuni na epol konyi chamuno nebe era kirot na elomunit kane ijay loka suban era ipud loka suban so ipedur do na itodoli kini nyesi eyala masi araide ija saini ngosha araija sa chokisho ni mina airi amun kede ido ol tomana elipikana ilipi bobo tishana kin bobo ni Kristo be utomandi daudona ijai kin loka subana ibuses ai mae kirorke achamna somnwe kotongesi ilipi kwa nadoni ngesi kanuka angun kerenwi kotoni ngini paran kesinya matalu luka ngini paran inya matabalu ikotona ngini paran mamerai atapabon mamerai iborolu ijara wokobon konye erai ai lipana kini luchie tungada ido ingeta kina lipena ngare nikianini utabo Kristo enera kironu polo konoi kachutnu kamuntos ai timonor duchi bunoni ngare nakaloka subani liponi ngesa timoni arokusho wok konye ai timiona ebunine ijayoni arai pedortoni da ai timi luchie tunga ejasi duchi tunga kede idingeshalu polo konoi idingeshalu adao tuke soto mana ipuch wema ejeksike samame unbobo keda ipucho taonu wok konyene pedoro jo ai timi tunga nani ngin yeni bala jobe araune idingete kon arai boyeni somaiki jono erono idumundo jobe lacha kije tao kon tetere Kristo pedora lomare toma idumundo jobe lacha kije tao kon tetera ipuch na ka loka sobane pedora jauni toma ejai agogong na polonoi toma na itim so ekoto na rauni tunga lui timonoro ekoto na rauni tunga mi pika kento mana somusine ai timingin na ikotorono loka suban kwa pa ai timiono no ngeso na rokusho wok mame pasi ngini para na ibonio ni timoiso mame pasi oni da mame busa kinit ai pas ai timi luchi etunga so ilipata kwani ge unona party na lolo tetera ai tim ni na ilipene non loka suban oni da ipedori ai todolikin ne jasi luchi etunga aso kwana ke lipata loka suban papa ho pedori kere tomana kiro to kona lolo
kisishana kijo soe be ne poda so kere e kor so e keuti kosi poroto ine jaijo ai lipi jo to mana ye kwa pe jeni ajo mun kere mi poda si I kosi tawon loka suban papa ilipi be apartina anaka lolo o rauna parit na ipedoro soda arauni tunga lui timoko ido mere lolo bon konyengi ni paran kere apedo soda kwa peda unaja itimisaro kushokosi ai timi tunga kachuti ngun lui jasi kedi ijata tare so kedi dingeta ngun lui che sawan mami somaete nui sialam kinto si so loka suban papa ola chaki tawono kosi tetere so ipedora itim ido tetere nema loka aitimonu kon kashanut kon kera chute nema la ipuch kon epedora jauni kaso aparitina ajara taso aparitina keje kitoses ekon kirorai buses ido amuno sine jaijo kwa perael lo papa lo ajokan papa lo itimono ido papa lo ijana kinan so aipuch kilipisono kere kanuka Yesu Kristo loka polon kosi ki kotene penen ai buses ko jai papa okoku kemoylo agayon kwa pekola jara geonet nat konangini parit ikarlu mameda unos ikotene penen ko jai loka polon nekus kisirenges loka subano opedori kere papa okoku kemoylo agayon ikotene penen Dua Kristo luminani dari la suban amuno rengesa partina jokan ne jasin watoto kere iturtus loka subananu kai jarakus ido idaringesi yesi aparasha kere eyalamanoi